Kublai pibaro sa sinpat te kene ke di kejibuntip na kamta kipos kibalaj pala penmi daka staff selection committee kabadai jongka central government job. Te kipos kibalaj kadai MTS bat havildar bat ya kini kipos papiyo ban apply kadai ya kibala pendep ya ka klasten papiyo ban apply ya kini kipos. Te lada don na pedang jong pi kibakwa ban apply ya kini kipos te sampai ya kini ka video hadu kebakut kenang bapintip kampanye ha kabayadai bat kini kipos bat ya kuwe ki jing.com. Te kipos kibalaj na kamataki havildar kadai si hajar nyupusan tele kipos baro bat na kamataki kipos MTS lane multitasking staff iklam pat penmi EA namar bagidang page ya ki jing.com namar bayi kini kipos ki haban pia laki jong ki state-wise vacancy Meghalaya lakajong. Tela dadon kaman ban apply ya kini kipos namar ba kadai ya kibala pendep ya ka kelas 10 lewat pendeno kadba pedang yo ya kena ka chance na kamta kini kipos TH kabedai bat ka H na kamta kini kipos kadon artli na kamta ki MTS multitasking staff kadai kat prahadu ulai pusnam bat na kamta kipos havildar kadai kat prahadu ulai pusnam. Dia kini kipos la kenlang ya ka relaxation baro artli kipos. Jika kelas papi aban apply ya kini kipos kadai kelas 10 pas kam ya kibahe persen ndaitang ya kibala pas ya ka kelas 10 kilayo aban apply. Jika bay application na kamtaki ST kadai free kam ban sew. TH kabayday bat ka center banto ya ka written exam lanai komputer based test hapo Meghalaya kan kadai hapo Meghalaya kandai hapo Shillong Northeast region. Jika exam na kamta kini kipos kandon ka session 1 bat session 2. Te piha ban lebha bet ya ka session 1 bat session 2. TH ka session 1 kam negative marking bat na kamta ka session 2 bat kandon negative marking. Simak kawai ka wrong answer. TH ka session 1 cispa arpomak sa question kapor kadai 100% minit. TH ka session 2 bat cispa san pomak san question te pihaban skor hebha kenang bapinyo ya kakam bat kin sapenmi normalize bat merit list yaki ba qualify kin sayo ya kakam. Tena kamtaka havildar tena kamtaka pos havildar kandon ru ka physical test kajing mare kandus 4 meter haka katan minit na kamtaki senrang bat si kilometer haka arpa menit na kamta kikentay. Teka hajong kisenrang pat ST kandidat kadai cispa san punyo siam kachas kadai prapuai siam kentay cispa san pua siam kawet pat kadai sapupra kilo. Teka last date ban sambit yaki application kandai hadu ka app satorik banai banyaw arajar absan. Namar baya ya kane ka application kelas dang nadu ka app notorik ujon arajar absan. Jika tarik banto ya ka written exam lanai komputer based test kandai haka kandai hau arpotrik September adu arpotrik Oktober arajar absan. Tik bakwa ban apply ya kini kipos pihak ban apply online hapo ke website jongka ssc.gov.in lane hapo mobile app my ssc. Dia kene ka app pil aban download hapo ka Play Store bat pin su login da utu ID haka por bapi login haka website. Yaki bom pat register ki haban register suai lade bat pisala ban apply bat pihak ban upload jiki jing.com baro kat bakipan haka take form kumju ru pihak ban upload ya ka fotograf bat ya ka signature nang tahadin bat pilade ban upload jiki jing.com baro bat pilade ban upload jiki dor bat signature ya saai submit form ya ladadon ki bom pat sungtu hak kabayday bat kini kipos pila ban komen hapo ka comment section. Te tang kini kicing pentip hak kabayday bat kini kipos kublai sibon.